على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرهان. ما كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفاروق صاحبهم ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا أبي شبطين نعم الفتى أوصى بالله في سر وإعلان فهم صحابة خير خلق خصهم رب العباد. رب العباد بجنة ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. شفيع الخلق في يوم القيامة.
كشف الإجابة يقينا عندما كشف الإجابة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة وسقاني الكأس لمن سقاني ألا لله من تلك المدامة الكاس فيها وسقاني ألا لله من تلك المدامة فك القيد من بعد امتحاني وأوحفاني بأنواع الكرامة وأوحفاني بأنواع الكرامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع
واجتما ربنا صل على من حل في خير البقاع علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله فاسبل الستر علينا واكفنا شر النساء وأغثنا في البلايا يا مغيثا كل داء Peserta yang pertama dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan atas nama Rozin Ar-Rukban, putra dari Bapak Muhammad Lutfi dan Ibu Fitriah. Dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan dan akan membacakan surah Al-Kahfi ayat 16 sampai ayat 18. Waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق الله مولانا العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qaiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yundirul ladzina qalu ittakhadha walada
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك بادئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله مولانا العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa sadaqallahu maulanal azim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina nara ahata bihim suradikuha wa yastawisu yuwathu bima'in kalmuhli yaswil wujuh bi'sas sarab wa sa'at murtafaqa. Innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudi ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa yalbasuna siyaban hudram min sundusi wa istabrakim muttaqina fiha alal araik ni'mas sawab wa hasunat murtafaqa sadaqallahu maulanal azim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا صدق الله مولانا العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyandur ayyuha azka ta'amam falyatikum birizkim minhu wal yatalattaf wa la yus'iranna bikum ahada innahum yadharu alaikum yarjumukum ayyu'idukum fi millatim walan tuflihu idzan abada sadaqallahu maulanal adzim summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha id yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina walabu ala amrihim lanattahidanna alaihim masjida sadaqallahu maulanal adzim summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala
wa inna lajailuna ma 'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Summa ba'asnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labisu amada. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahu maulana al-azim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizat wa hasaranahum falam nugadir minhum ahada. Sadaqallahu maulana al-azim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas samaa'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Au yusbiha ma'uha wawran falan tastati'a lahu talaba. Sadaqallahu maulana al-azim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا صدق الله مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahra wa kana lahu samar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa azzu nafara wa dakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi lajidanna khairan minha munqalaba. Sadaqallahu maulanal azim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattahadu ayati rusuli huzwa. Innal ladina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala kullau kanal bahru bidadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله مولانا العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati ama iya sabra. Qala in sa'alatuka an syai'im ba'daha fala tusahibni qad balawta min ladunni udhra fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyanqadda fa'aqamah. Qala law syi'ta latakhadhta alayhi ajra. Qala hadha firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Sadaqallahu maulanal azim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jawaza qala li fatahu atina wada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Qala ara'aita idh awayna ila sahrati fa inni nasitul hud wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dhalika ma kunna nab fartadda ala atharihima qasasa fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi hubra. Sadaqallahu maulanal azim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka an dzil qarnain qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Inna makanna lahu fil
fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza bala maghribas syamsi wajadaha tawrubu fi ainin hami'atin wa wajada indaha qauma qulna ya dzal qarnaini imma an tu'addiba wa imma an tattaida fihim husna qala amma man dalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayu'adzibuhu adzaban nukra. Sadaqallahu maulanal adzim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Thumma atba'a sababa hatta idza balagha matli as-samsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sidra. Kadzalik wa qad ahadna bima ladaihi hubra. Thumma atba'a sababa hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Sadaqallahu maulanal adzim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun yahudu kulla safinatin wasba. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fahasina ayyurhiqahuma tuyana wa kufra fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahta
tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa'arada rabbuka ayyabluwa asuddahuma wa yastahrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra sadaqallahu maulanal adim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yaqulu nadu surkai alladhina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa wa ra'al mujrimuna an-nara fadannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha maslifa wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbuhum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adzabu qubula sadaqallahu maulanal adim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka harjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makanni fi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum ratma atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadfaini qala anfuhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufriu alaihi kitra famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba sadaqallahu maulanal adim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا صدق الله مولانا العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisya laka minhu dzikra. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati haraqaha qala aharaqtaha lituriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'ahidni bima nasitu wa la turhikni. Fantalaqa hatta idza laqiya ulaman faqatalah qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Sadaqallahu maulanal azim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusairul jibala wa taral arda barizatan wa hasarnahum falam nuwadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'idah wa udi'al kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadal kitab la yuwadiru sawiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma
ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا صدق الله مولانا العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lidzalimina badala ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidhal mudillina aduda sadaqallahu maulanal azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubassirin wa mundirin wa yujadilul ladina kafaru bil batil liyudhidu bil haqq wattahadu ayati wa ma undiru huzwa sadaqallahu maulanal adim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Berakhir dari pembacaan ayat suci Al-Quran dari peserta wisudawati khatmil Quran pada malam hari ini di Musalla Baitul Hajah Belumbang Peragan, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dan juga para undangan simpatisan yang masih ada di luar untuk segera memasuki lapangan karena acara inti pada malam hari ini segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa faddala 'alaina bimahdi bayanis syara'i wal ahkam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil arabi wal ajam
وعلى آله وصحبه من علم وتعلم في معهد السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين المبعوث رحمة للعالمين. Amma ba'du, beruntai puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa selalu terjaga dalam pengawasannya. Besarnya kekuasaannya menjadikan seluruh alam tertunduk hina di hadapannya. Dialah Tuhan Maha di Maha yang telah menciptakan langit sebagai pilar tak bertebing dan menghamparkan bumi sebagai tempat berpijak makhluk-makhluknya, dan yang telah mencipta manusia sebagai makhluk terbaik dari berbagai ciptaannya dan mengutusnya sebagai khalifah yang dapat memimpin di jagatnya, hingga beribu syukur berbilang sujud senantiasa menaati kebijakannya sebagai makna takdim atas rahmatnya. Mahkota salawat dan bahtera salam semoga senantiasa mengiringi perjalanan sang pengibar bendera kejayaan, pengukuh tombak panji kemakrupan yang tak pernah lelah menyeru umatnya untuk menuju cahaya ma'rifatillah, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang revolusioner Islam yang telah mampu merevolusi peradaban jahiliyah yang nista menuju peradaban Islamiyah yang sentosa. Hadirin jemaah pengajian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, malam yang penuh dengan kebahagiaan dan kebanggaan, Musalla Baitul Hajah menggelar pesta para wisudawan wisudawati khatmil Quran, tentunya yang dikemas dengan pengajian akbar Gelombang peragaan daya, peragaan Sumeneb Madura. Kali ini kami sebagai Master of Ceremony bakal menyampaikan manual acara yang bakal berlangsung pada malam hari ini, dan merupakan acara yang pertama, yaitu pembukaan, dan menempati di media acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan menempati di ruang mata acara yang ketiga, yaitu selawat Nabi, dan merupakan di media acara yang keempat, sambutan. Kemudian acara inti pada malam hari ini sengaja kami tempatkan di mata acara yang kelima. Kemudian acara yang terakhir sengaja kami tempatkan di ruang mata acara yang ke-6, yaitu penutup sertib doa. Hadirin perundangan jemaah pengajian yang berbahagia, marilah kita memasuki rentetan acara yang pertama, yaitu pembukaan, yang mana dalam hal ini akan dipimpin oleh Yang Mulia K. Muhammad Romsi. Kepada beliau waktu serta tempat pun telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa zamila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin mukhlasin wa jamil wajadini fi sabilillah rabbil alamin wa ilal malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Sultan Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu
من بركتهم شول الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم خصوص إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومغاربها خصوصا إلى أرواح أبينا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وأستاذ أستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن عصانا بالدعاء ونسوا إلى أرواح المرحوم المرحومة dan para pengasapona saya selamatkan santri semakin sampun dapat alam kubur para muslimin. Moga-moga keinginan barokah dari pemasan ayat Al-Quran, terjuga keinginan barokah daripada pengasapona, terjuga moga-moga ya selamat lagi dari siksa kubur, terjuga moga-moga ibarat kesenangan dalam kubur, terjuga setujuan ibarat maksud dasukan Allah. Syaulillahi wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا.
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم اهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا
وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل مهتراء أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا وانطويا وجه السرور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. يا نبي
pangeran bersyafaat ajunan. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ajunan angkat bulan, nonton manusia ajalan dari patang jalemutan lebate rakna Al-Quran. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Badan saju atangisan, agak baji reng cerengan, senang tak bisa etahan, sebab esto deka ajunan. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Untuk umat Muhammad, selamat dunia akhirat, dunia akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Doa untuk umat Muhammad, bahagia dunia akhirat, dunia akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fadilatul ulama'il mukhtaramin, stajah para alim, stajah para kiai, stajah para tokoh masyarakat, muslimin muslimat, wabil khusus di hadratil muhtaram Kiai Haji Habibi Batwi Muslim. Beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum Bunangkah Pamekasan. Alhamdulillah malam semangkin beliau ampun hadir di musalla Baitul Hajah. Saya insyaallah sekejaki beliau bedi aparing tausiah dek kasteja para hadirin para hadirat terjukan wali hatmil Quran se elaksanaki malam semangkin. Tak lupa juga Batan kaula amul jaki pengasuh musalla Baitul Hajah Kiai Hamdi Sawi. Beliau sebagai pengganti dari almarhum Kiai Haji Abdul Mannan. Alhamdulillah beliau bisa meneruskan penapa seteti amanat almarhum. Alhamdulillah bisa itrosaki sareng Kiai Hamdi. Muka-muka beliau Kiai Hamdi Kak Dinto terus sareng Gusti Allah paringna kesempatan, paringna kesehatan sehingga bisa terus melanjutkan perjuangan almarhum Kiai Haji Abdul Mannan. Amin Allahumma amin. Seterusipun betan kaula tak lupa ambul jagi Kiai Muhammad Ramzi juga malam semakin hadir. Kiai Hasbullah alhamdulillah malam semakin juga hadir. Juga Bapak Kepala Desa mangken kadinto hadir juga kangkui mengikuti acara malam hatmil Quran sehingga bisa bersama-sama sareng masyarakat epon se bedelik iti saperakan deja. Moga-moga beliau Bapak Kepala Desa juga bisa ngibah amanat kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat desa perakan itu menjadi desa si aman, tentram, maju. Para hadirin, para undangan saya betan kaula amul jaki. Betan kaula malam semangkin tak perlu bit abit sambutan Kak Dinto. Pertama ngiring betan kaula memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sekak dima malam semangkin kan itu betan kaula sedaja sareng Gusti Allah kaparingan nikmat searopaki nikmat sehat tersempat sehingga betan kaula malam semangkin itu bisa hadir dalam rangka memenuhi undangan panitia untuk mengikuti acara malam hatmil Quran saya sen kalaban pengajian keagamaan. Muka-muka dalam hadir perajunan sejagat dinto sareng Gusti Allah catatan sebagai nilai ibadah. Muka Allah amin Allahumma amin.
Salawat sareng salam juga moga-moga tetepah tercurah limpahkan deka junjungan bedan kaula sedaya. Niki kadinto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampun abaktah bedan kaula sedaya dari alam sepudu, dari alam sepeteng, dari alam seta oning pan-panapan kalaban badan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bedan kaula sedaya bisa ibaktah deka alam sepenuh kalaban pangauningan yang kita tahu kalaban badana agama Islam. Para hadirin wal hadirat undangan saya mulyaki sareng Gusti Allah. Betan kaula sepertama atas nama pengasuh Musalla Baitul Hajah. Matur sekelangkong dek kastaja wali hatmil Quran sekak dima para panjenengan sedaya kak dinto ampun penapa mencurahkan sedaya penapa saya menjadi keinginan saya terkait kalaban acara kak dinto sehingga kalaban badana dukungan dari sedaya para wali hatmil Quran maka acara kata bisa berjalan kalaban sampurna tur lancar. Cek saking tada dukungan dari wali santri jelas acara belum semakin ketekan tak kira terlaksana kan iki. Nah, karena berkat kalaban dukungan wali hatmil Quran sehingga beren acara kalian tuh bisa berjalan pas nguncengaki kiai keangku ngeseen pengajian. Maka kesempatan malam semakin ngantung ngereng tangki. Badana undangan Kiai Serabu dari Pamekasan Kak Dinto, Kiai Habibi Badwi Muslim Kanto si bekal sekejaki bedenge seen pangajeng tong ngiring betul-betul napa guna aki artinya kesempatan besar bagi tan kula sarang para jenis kangku ngaji nambahin ilmu gini bantan ngiring semangat mangkana tangki manabi beda acara pengajian kamak bisa haus tangki ngiring manabi panitia ampun kenapa ampun sudah menyediakan tempat tangki napa boleh nika pas arop terop tangki kita kak dinto ampun nika cukup istimewa nika tangki ontong tak ontong salam pendika bisa oleh ilmu pasti oleh berkat di samping oleh berkat oleh barokah barokahna kenapa kalaban sebab kenapa santri sehatam malam semakin nikah jelas nikah barokah nikah namun tangki si terpenting ngereng dan kula sarang para ajudan sedaya nyok onda ke Gusti Allah tangki pada sampung doa tangki karena hal kak dinto generasi muda si bekal agen dia dan gula serang para junan sedaya kok laku bila pon panjenengan untuk ampun sepo napa boleh ampun tak ada di alam dunia pasirah kika dintu sebekal agen dia moga-moga ilmu tangki si ampun ika oleh ilmu si ampun ibu lengaki untuk moga-moga dadi ilmu si manfaat barokah amin Allahumma amin dan gula atas nama tokoh tangki di Desa Peragan Dejah khususnya di Kampung Pelumpang motor sekelangkong tangki motor sekelangkong dekat saja masyarakat atas giatnya tangki ben sempatah kangku hadir dalam rangka memenuhi undangan panitia dalam rangka untuk mengikuti pengajian malam semangkin moga-moga juga serang Gusti Allah tetap sebagai nilai ibadah tertetia naungan hikmah terteti syafaat, terteti barokah kemanfaatan baik dekat setuju keluarga maupun dekat setuju para bangsa sepo sampun depak alam ko amin Allahumma amin boleh kelak katamu yan wali hatmil Quran kacompok acara eta anu keh neng Pelumpang itu mangken ni beda grup nyaman grup korpas iku apa grup korpas dan grup tangki mangkana kelompok orang pasrah aja pun. Jadi wali santri malam semakin nikah tangki cet pasrah ungku. Mata aku cak pasrah. Nggak bisa pun apa.
tangki nyelamatin putran dengan tak enak kerena ni tangki tak enak kerena napa sebut cuna kangku nyokoren ilmu na anak sampun si asal tak oning ngaji bisa mau skor kan pun isakseen gila tangki oning ngaji kan oning mau Quran oning jadi kasak merupakan keuntungan orang sepuh sehingga aku ingin putra bisa hatmil Quran malam semangkin mulja tak mulja ilmu Gusti Allah mulja tak mulja mana bike tapakan mun yo bangin kato dia muda paling kisah kata ibu tangki mun ngobangin kitab Al-Quran di kesan apa saya kata ibu tapi ilmun nang kangkui oning mau Quran ni kasi selarang gina bantan teti mun pon oning tangki oning mau Quran insyaallah sareng Gusti Allah nika ipamulja karena janji Gusti Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat mustahil tangki mun pon putra panjenengan ingkang pun iman dekat Gusti Allah ngagungin ilmu bisa maos Quran pastai pamulja sareng Gusti Allah insyaallah mulja ngene bantan mungkin sekak dintoh saya bisa dan kula aturake tangki manabi beda hal tangki dan kula mewakili Ki Hamdi minta sapa rajaipun takut beda hal sekiranya tak sesuai kalau pun apa saya rencana aki panitia utapan dek kawal di santri dan kula atas nama Ki Hamdi minta sapa saya sebung betul saya pun mungkin sekak dintoh saya bisa dan kula aturake kurang berniatan kula minta sapa ora hadanallahu wa iyyakum ajmain ihdinas siratal mustaqim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz
wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para kiai, para guru, langkong-langkong hadratal mukarram, ajunan si mulja, pengasuh musalla Baitul Hajah, ajunan hadratal mukarram Kiai Hamdi Sawi, sareng seteja majelis keluarga besar, tak lupa ajunan hadratal mukarram Kiai Haji Nur Khalis selaku pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Nurul Jadid, ajunan hadratal mukarram Kiai Muhammad Ramzi selaku ketua takmir Masjid Al-Falah, ajunan hadratal mukarram Kiai Hasbullah selaku pengasuh Musalla Hidayatullah, ajunan hadratal mukarram Kiai Hamdani selaku pengasuh Musalla Baitur Rahman, tak lupa ajunan hadratal mukarram Al-Ustad seampun manggil abdinah kaangkui sakater tormator dek kapara ajunan-ajunan seteja, jukenan seteja asatid yang terkumpul dalam majlis solawat. Nah, bagi ibu nyaman Al-Haramain iki. Muka-muka sateja kiai-kiai sareng sateja asatid seesebut ki puru. Muka-muka bi Gusti Allah terosa paringan lanceng ben barokah umur. Amin Allahumma. Muka-muka beliau-beliau sateja terosa paring nasihat wal afiat. Amin Allahumma. Sareng sateja para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, para sepo-sepo kampung selain, utama epon pemangku desa Prakeun Dejeh, sareng sateja setap-setap epon sesanget abdina amul jaaki tor sanget abdina takzimi. Ajunan hadirin muslimin sareng ajunan epu-epu hadirat muslimat sateja wali santreh, sateja kaum pangajian beletatangkeh, sesami-sami muljaaki sareng Gusti Allah. Muka-muka along polonga abdina ajunan eka dinto tempat terosa tetia tandeh kaangkui terosa along polonga abdina sareng ajunan sampai depak dek kaku laku eswar kena Gusti Allah. Amin Allahumma. Allahumma amin. Sepeten kaula amul jaaki alek-alek santreh seampon lastareh ngatamaki Al-Quran. Muka-muka ilmu seekaule dari para ajunan-ajunan sateja tetia ilmu sebarokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma.
saeng ke ajunan-ajunan sateja eta tiyakina generasi eta tiyakina manusia sekaratu ka Gusti Allah nyelepeh dek ka orang sepo tor akuna dek ka bangsa sareng nagara. Amin Allahumma. Ben muka-muka le-ale seampun hatam Al-Quran seera soleh seesalamet teneng malam are samangken kak dinto manteren tak kuncoman mampu ngatamaki Al-Quran tapi muka-muka paring nakakuatan sareng Allah saengke bisa mampu ngapal laki Al-Quran. Amin Allahumma. Muka-muka tak kuncoman mampu ngapal laki Al-Quran tapi cuken mampu ngamal laki esena Al-Quran. Amin Allahumma. Amin. Hadirin para rabu sesami-sami emuljaaki sareng Gusti Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Abdina sareng ajunan malam are samangken paringi bisa along polong pole akipang kipole neng idelem setong acara mulja engki kak dinto pangajian non alhamdulillah salah setong niat abdina sarang ajunan entar alengki dek ka pangajian engki kak dinto ka angkui pak matepak rekarena omor ka angkui pak matepak rekarena odi non apona apa kiai rekarena omor rekarena odi kak dinto mik kutupa tepak mik kutupa becek sebab abdina sarang ajunan punten tak pas odi asalancengan neng etunya punten sese teu kak dinto abdina sarang ajunan tak ki aden tosa sampai 200 tahun naki punten eki punten tak ki aden tosa sampai 500 tahun naki punten manabi eker peker manabi ebes abes abdina sarang ajunan samangken odi neng etunya kak dinto ampon la akareh sesakoni antretan me temu mak ke contoh agatia sing ngocak samangken kento sing ngocak habibi umur 30 petok tahun manabi sareng Allah epon duda umur sebitek kan berarti la akare 3 tahun no? Mon sebitek mon seket iya la akare 13 tahun mon seket mon 40 iya lah akare 3 tahun lah mon pak polo mon pas laku mon pas deki duja rengan abdina sarang ajunan kento panapa pole kasih 1 tahun kasih 2 tahun naki duja kasih maren na kento subung ring oning jak panapa sih bakal terjadi nawa iki contoh agak dia kejadian seri beri kadisa ketua PCNU Pamekasan almarhum Kiai Haji Taufik Hasim beliau kak dinto lastarena isya ki ngisi pangajian neng pendopo Pamekasan lastari ngisi pangajian sebab polan laku beda acara pangajian pole tetapi beliau langsung kuper ke Jeba
Ternyata depak dekat tol Probolinggo tabrakan set. Salapas tak kung tangkung bener haji nasi set nu. Oh, doa ki terus apa orang tu sana. Tereka terima setaja amal bagus. Tapi pokok make set beliau kak dinto pokok. Me pokok make ku dari acara pengajian alengkia ke acara pengajian mulai dari acara bagus entara ke acara bagus pokok make sete bani insyaallah syahid beliau amin kok teh kalau pai kehe kok Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut terus boleh saya bulan haji berit saya tepak are telasan pasera Ustadz Yahya Waloni para anak khutbah kak kan tepak hari Jumat di barin telasan lagi para anak khutbah hadres beres para anak khutbah mari khutbah Robu set mas. Artinya ada remah 2 jam sebelum set beliau kan taruh masa saja set. Eki napa eki? Mego tuh 1 menit sebelum set beliau kita taruh masa saja set. Hadres beres khutbah mari khutbah Robu set mas. Pada pokok kian nih kah make set. Meko cak pokok make telok bagus kepi. Meko jak telok bagus kapi seteh para paan are bagus seteh neng bulan bagus pah seteh para paan ngalakoni kelakuan bagus pokok nih kah meko jak seteh neng are bagus seteh neng are Jumat kan lagar beda debu mamin muslimin yamutu lailatal jum'ah aw yaumal jum'ah illa waqahullahu fitnatal qabri kan iku orang Islam laki, orang Islam bini mati neng hari Jumat atau neng malam Jumat maka ban Allah bakal selamat dari seksa kubur. Amin kote. Milih beli jantan tahu orang dinari kana. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Setu neng hari Jumat, setu neng bulan bagus. Sete neng bulan Dhul Hijjah ki sete para paan ngalakoni kelakuan bagus apa para pana khutbah tuti telok pah bagus kepi pokok make sete ni sesosa siki bedenik kakak pada remah adibudin siki bedeman Allahumma sholli ala Muhammad ya syukur-syukur mun mate para pana fejeng amin kok teh nja orang ngapa dinari kana mun beda doa bagus maca mun beda debu korang saya maca naudzubil syukur-syukur mun mate para pana fejeng le dei syukur-syukur mon mate para pan maca Al-Quran syukur-syukur mon mate para panintar ka pangajian sesosa mun pas mate para pana main nedum Allahumma sholli ala Muhammad terselamat agapi amin Allahumma dok remah make mun tero mati ya bagus make gempang mik gempang make boh kan lakar ibele abdina sareng ajunan sareng Rasulullah paring resep napa resep pak kuruah debu Rasulullah man asya ala syai'in mata alaihi kan iku wa man mata ala syai'in bu'isa alaihi artinya ada remah manusia kadintoh matena tergantung kebiasaan nah ki beres
mun lebur ngalakoni kalakuan bagus, maka insya Allah ting matena semaan mate bagus. Alhamdulillah. Palebur kagak bagusan, palebur ka ibadah. Kan mangkana serena abdina sarang ajunan kento mati ya pas entar ke pengajian. Napa ka angkui pak matepak reka rena odi reka rena omur. Keng abdina yakin ajunan sehadir mangken nika laki bini tuah mudah raja kene kepi insyaallah calon-calon swarga na Gusti Allah kepi. Amin Allahumma. Me temu mage. Jok kita amat temage. Bo tahun samat teka se temu. Gen ki odi lah temu. Mesane ka. Ajunan mun tak geng kus bekus ajunan tak kira depak semakin dah gagak dito. Iki keng saking dari na bagus ajunan apa mage boh sedeteng makin ni benih keng pah beres kapi benih keng pah sehat kapi ada mah bedes sesake toot nah tak ada banyak kok bedes saya japok asam urat bedes saya japok kencing manis bode sedarah tinggi, bode sengantok, kengijo kajo entar ka pengajian. Napa? Leres debu na kinurholis ki puru, saking dari na tero oleh rahmata Allah, saking dari na tero ekane serna Allah, saking dari na tero ekarido na Allah. Ilang amin nala. Aduh. Ya mangkan aja siya tasaca tanaca basi bebe pahlep kelepan deh. Tuh. Hosok ke kok. Di memberi ngosok sambil kok rokokan kak. Dua apa? Laideng bedeng ngakola. Lareng peraga nungku dinada. Allahumma sholli ala Muhammad. Abu ajunan semakin gitu catet ben malaikat kak. Laki bini tuah muda catet. Pah setor ben malaikat ka Allah. Pah mator malaikat, pamator Guste. Apa malaikat? Nyetorah amal manusia. Umat asapa ji? Umat Muhammad. Reng dimma, reng peragaan dajjal. Apa kan nunggu? Apa saya kalaku sate malaikat samangken ngaji Guste amul jaaki Al-Quran amul jaaki ilmu na ajunan amul jaaki kalamah ajunan Guste amul jaaki potrana Guste pas ada bu Allah iya malaikat saksi aki malaikat orang-orang seentar ke pengajian neng perakeun dia janji tu sana bon sengko isa pora kapiye muntu sa isa pora swarga tak swarga pakaja swarga tak swarga keng pahatuwat malaikat pah mator aduh tak langkung cek sepura kapi Guste arapa malaikat beda setedung Guste beda saya tak ngiding ngaki Guste beda saya karo entar mele pentol Guste wahadabu Allah daramadaun Allah engkau tak tawa malaikat tedunga tak tedunga ngidinga kina tak ngidinga kina melea pentol tak mele pentol sepenting toju neng setong majelis pengajian maka benseng kok tu sana esa moragapi sebab engkau tak melea eceran engkau melea borongan malaikat eko amin Allahumma borongan eta bas iya kak gaga jadi mangkin nih tak ayah bes tong setong kak tak ayah bes habibi na mololo
kita yolati ajunan melolo pah yolati kapi pada ban rambutan oneng rambutan yuk ajunan mana bingung bengi rambutan tinggal bengi rambutan kan seika parlo kan longo nakak disa tegi kan niki kita tegi sebote keng make tegi seika parlo mun ajunan bengi rambutan bayin norok ta norok kolen norok ta norok buluna norok ta norok bulun rambutan yuk bener Arab dari bayi kolek bulu norok paju kapi gara-gara apolong ben tekinga rambu iya ada makin bani kan lakar beda keterangan eka di masjid tong set eka di maka di beda kompolan bagus kompolan pengajian istighasah tahlilan solawatan sampai pak polo orang maka setong pasti beda si wali amin kok teh mayu mulai malam lah teh aduh lah tak beboja kok beda turinar ya amin Allahumma lah makin ni kan lebih 40 orang dan ni kan pasti beda si wali setong saya si wali mage teh temo abu teh temo dirahasiakan ben Allah ya napa saya ada nikah amin ya apa sih deria ya apa sih mau cari ya gelura pasti ibu aja sekali sih mau cari ya apa sih kiai si musola amin loh gara-gara si wali ini ada wah kapi make si raja tusa seteti kolek seteti bayi seteti bulu siapa orang kapi alhamdulillah bomon bahi jual eceran tak baju gak tak baju pakai rambutan bahi jual tong seto jual bayin mololo siapa sih melihat nanda kehe kok jual bayin mololo tak kira baju jual kolen mololo apa boleh bahi jual bulun mololo iya ban iya yo bini na siapa sih ngocak juga je la tak beres bu cilongku je la nengeng mare ko sami serang samangken gitu bahai jual lah bahai habibi melolo jual tak wajo jual habibin melolo ke Allah tak wajo ibadah sekak di masa yang buahin abcin serang ajunan ke Allah kak agati habibi bo habibi tahu bejeng agak apa tahu pasana agak apa tahu lambeun agak apa tahu mun bahai jual ejeran celok tak kira keng mun bae jual borongan dar mah ieu mah tuju nang pengajian agak mangken mah boh sapora kapi ben Allah iya positif pa juga pi alhamdulillah lebih mangken bah pengajian acara Al-Qur'an Allah kula mangki setong hadis dari Rasulullah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa orang seakompol nang dalam setong tempat yatluna kitaballah macah kitab Allah napa kitab Allah Al-Qur'an agak gelap ayo baca kan baca Al-Quran yatluna kitab Allah maca kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum ben ajar ilmu Al-Quran mari ibu jaga gelak bah mangken bagi berdebang ngajiinna napa dabun Rasulullah maka ben Allah bekal orang-orang si akompol untuk Al-Quran agak jeriah ben Allah bekal paringi empat keistimewaan nawan pertama
nazalat alaihimus sakinah, atena bekal patenang bi Gusti Allah. Nomor 2, wa ghasyiyat humur rahmah, bekal ekani sere Gusti Allah. Apalah artena ni sere manusia. Pakalar di bun barak kabun timur di bun dejah kabun lauk manusia makhluk beci akapi korsetong Allah ni ser nyaman tak nyaman? Saya tak saya. Anjaran oleh rahmat Allah kapi. Amin. 2. Lanjut. Nomor 3, wahaffat alaihimul malaikah. Orang selebur maca Al-Quran, ben lebur entar ke pengajian si Al-Quran, maka wahaffat alaihimul malaikah, bekal ekaleng-lengi malaikat. Dok remo maksudnya mage, saya kocak bekal ekaleng-lengi malaikat. Satujuh diandiin bekal epa berkat ben Allah. Ilmuna aja ilmuna atunyana omora nak potona berkat kapi. Alhamdulillah. Tero barokah. Tero berkata. Palebur ke Al-Quran, palebur entar ke pengajian si Al-Quran. Alhamdulillah. Yesan mesan engak keberkat. Menjak jujur dak panitia gulah ngibah supir. Banja tak kok supir tak beri berkat yo. Aja kan anguk jujur kak. Benih dak remaja niser kak. Niser mun supir tak beri berkat karena kan pada debu. Supir mun tak beri berkat aro kenceng mereka berkat dak kiai. Dei. Izin kok minta jujur. Tina tak usah ajar mendin supir lah laban ini gini. Sepenting kon lebih cak benih dak remayu. Tinggal tanya aki guru ayu. Bada berkata put, bada tenang kiai re. Keng dilebah tanya aki, bada berkata put, sobung. Iya kalak tang di kalak. Iya positif tak melu kiai royo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sambina sapo nyuruh mun jengkol. Lebeden aku lega ni kawan. Lanjut. Telok bekal babarok kakapi diandiin ben Allah. Nomor 4, orang selebur maca Al-Quran ben lebur entar ke pengajian si Al-Quran wa zakarahumullahu fi man indah. Dak apa maksudnya? Sedih kah? Lanjut. Terus. Ani kesera nyaman, sambian sera nyaman enggak? Zeni ki. Nikah. Kak zeni makin nih. Anika makin enggak? Petok tingkat bengesepona kak zeni makin nih. Nika etamu ye malaikat. Napa parlo na malaikat namui ngibetu puntu. Ada bu malaikat ke bengesepona kak zeni mo kaki bengesepona zeni ya. Eki malaikat. Ya kalak kakek. Napa nih ke malaikat? Laka dah. Caknya tanya. Tinggi tut ben bengesepona kak zeni tinggal ibuka. Loh ternyata kunjurun banyak. Keng pah ben bengesepona kak zeni pahi toto pole si kunjurun. Pahi babeli boleh ke malaikat. Tak langkong malaikat. Babeli ya. Me babeli mu. Taborop. Apa na taborop? Aneka benidin gula malaikat. Mida ya. Gula lambak ki odi neng itu nyata toman ngalakuan kelakuan bekus andi kenjeran banyak kan dapat nikah. Tetini kata borop benidin gula. Pada bu malaikat. Mo. Mon kakek lakar tak toman ngalakuan kenjeran banyak tak toman ngalakuan kelakuan bekus andi kenjeran banyak kan jadi mu. Keng warok.
kompoi piyo kerepeka kakeh zeni setiap para pan ngaci anteng neng de ada ngacimu banyak kencerna kakeh pada melokiamu eko amin koni ya. Alhamdulillah tadi makin benih kuncuman bengesepona Pak Zeni mololo sadoja bengesepona abdina sarang ajunan sehadir ke pengajian ika dinto makin samit bunga anotolo ben kenceren amin alhamdulillah kan mangkana tepak kak tepak tantretan peragaan nih gula sering ke pengajian peragaan lauk peragaan dojo tinggi tanyaki acara apa selamatan hotmil Quran kiai tepak gege lanjut cet lakar parloe era soleh parloe selamat ege makin nikah alhamdulillah kanun gelanon tak usah sampai apal kak tak usah sampai apal napa boleh pas sampai apal ken maca Al-Quran boy ken maca Al-Quran tore kan berenang hadis orang mun maca Al-Quran nikah per horof gencer 10 benih per ayat kak per horof tetimun seayat telo horof berarti telo bo alif lam mim telo berarti telo bo mun sayat 10 ya tinggal ngaleaki mun pas sampai samakra mun pas sampai sajus mun pas sampai hatam berempat ribu kenceran berempat juta kenceran alhamdulillah aneka ken maca napa boleh pas sampai apal mun pas sampai apal putrana ajunan ke Al-Quran Allah nah tahu saya sampai apal bah sampai 30 juz sebagian baik kan apal ke Al-Quran kan apal sebagian baik tak lakong sabora peto anggota keluargana iparing kekebiasaan ke anak gila kangkui etarek kangkui ibri syafaat kangkui ikibah masuk ke surga Gusti Allah lakan mangkana nang setong hadis kan beda guys asyamu wal Qur'anu yasfa'ani yaumal qiyamah kan iku ku laku keto pasah ben Al-Qur'an bekal abri syafaat nang nyari kiamat napa syafaat make syafaatnya ke sini kakak contoh ajunan entar ka Mekasan asa bedaan mangkat dari peragaan deje mangkat set kelawok depak ke Al-Mukri depak ke Berenduan partelon ternyata abana sebeda kempos sosa cencian ben kancah cencian bisnis mun lambat 5 menit rogi benyare nyari tukang tembel lah tak nemu akhirnya bah datang kancah dari timur atau dari daja bah tanya apa teh abana sebeda letuk jong dah mak kakek entar ke Makassar apa cencian kok ada remah ya pada sebeda letuk ngojak kancah mayu teh daya ada sabar ya botorok ke tuku rek seberan kakek mayu kakek norongko engko seneraki ke Mekasan ada nyaman syafaat hilang amin Allah aduh amin Allahumma alhamdulillah gula ban sambian ni bakal lancor saja kak abdina sarang ajunan satu aja bakal ancor habibi ancor ajunan sedaja sehadir makin ancor bila kulaku dilare kiamat cuman setong seta ancor napa saya kocak tolang munteng kata di budir ane ke berde kocak nyan minyanan nih saya ke nyengerenyeng nah kan berde ke nyengerenyeng lah nih tolang munteng kataan manusia nih kak tak ancor anak pak janjina Allah sebab kulaku bakal tetih bibit ning nyari kiamat. Begitu kiamat ancur saja Allah pas matoron ojen man nih pak polotong ngare pak polotong malam. Begitu mari mau ojen man nih pak polotong ngare pak polotong malam Allah purwas. Saja tolang munteng kataan manusia kita meletok. Tolang munteng kataan Habibi meletok. Tolang munteng kataan ajunan meletok keluar tanang keluar sokoh keluar cetak. Begitu ngencir teti manusia
Allah pas maudi makhluk pertama ku laku pasera malaikat Jibril pahadebu Allah ke malaikat Jibril kak dinto kusteh ya kenapa gitu roh ketipa apa pabelih katong setengah manusia le pas pabelih arona manusia itu katong setengah ben malaikat Jibril arona habibi pabeli ke habibi arona ajunan reng perakeun deje pabeli ke ajunan pas melak abdi sareng ajunan cek dalam kabedaan khufatan urata abengkang molos tak sandalan habibi bengkang molos ajunan bengkang molos tak todus mage tak mikirnya todus anapa di bebe temangalkal di atas are sakelan pengkir pakeriben apoi kiring abdi sareng ajunan dek kasetong tempatnya mana arah mahsyar le depak dek kakak dintoh depak ke arah mahsyar itu macam-macam kabedana manusia kak bede sepai kepayan bede setai santai bede si apeluan bede si perlona depak kentoot bede si nyelam depak ken leer bede si moilang moyan ben perlona iya bede si tai santai tak ada napa nih le waktu kak dinto abdi sareng ajunan cuman setong seidentos non napa syafaat le ni kapas saben Al-Qur'an nih kak asyamu wal qur'anu yasfa'ani yaumal qiyamah pas saben Al-Qur'an nih kak pas bekala beri syafaat ku laku pertama pas mator ke Allah ayo Rabbi mana'tuhumut ta'am wasyahawat fin nahar fasaffi'ni fi ya Rabb lamba orang-orang perakeun dejeh tak ngakan seharian gara-gara abdina tak nginum seharian gara-gara abdina nahan syahwat seharian gara-gara abdina fasaffi'ni fi samangken abdina nyona tolong nyona idin tero nolong nah kareng-oreng perakeun dejeh pahade bu Allah iyalah tolongi reng-oreng perakeun dejeh jereh alhamdulillah seapasa iya mun seapasa dan toskelu Allahumma shalli ala Muhammad terbarokah termanfaat lah tinggal mare pas Al-Qur'an ni ke Muhammad ayo Rabbi mana'tuhumun naum billail fasyaffi'ni fih jangan Al-Qur'an Muhammad ya Rabb lamba orang-orang perakeun dejeh beres abdina ibacah sake abdina ibacah sibuk abdina ibacah santai abdina ibacah bahkan teledung tak tedung ting malam gara-gara maca abdina kuste fasyaffi'ni fi samangken abdina nyona idin tero abrina pertolongan syafaat kareng orang perakeun dejeh ada bu Allah iyalah tolong ngereng perakeun dejeh jika piye amin alhamdulillah nikah Al-Qur'an bahkan tak langkong lanjut sampai abdina pernah mangki setong keterangan dari guru abdina keng sarang abdina sare ke tapa kita mangki keng abdina yakin beliau kento tak kira jongoco ketimana pada pun guru tenggula caipon setong waktu bede setong bejingan tengik orang tamporat leng-leng mati begitu depak kelem kubur lastare bendem datang malaikat mungkar benakir begitu datang ngibekol pokol ngibetong pentong ya jalannya menoreng tamporat leng-leng tanya-tanyaan langsung depak pentong king sayang napa tong pentong malaikat nih kata depak kok pentong tak ada pak, pentong tak ada pak, pentong tak ada pak. Tinggal abid pahmator malaikat Allah. Pahmator kento Gusti. Apa malaikat? Ya pak kayak kento beda orang tampurat leng-leng, beda orang bajingan tengik mati. Terus ben abdina pokol. Terus kengkol pokol abdina kento tak gelem depak. Beda apa kento Gusti.
Lagi tu ada bu je pun Allah. Dan ada pun. Ya mi de pakol pokol labaan malaikat. Cek wa apa anak neng itunya parapan macam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak macam Al-Quran neng itunya ring tua selamat dari siksa kubur mak. Amin Allahumma. Kan mangkana tak manglo top lakar tepak ring peragaan deje begitu hatam Al-Quran pas parlowe enang ke aki pangajian mun parlo kena beneran cerena kena bendromben nagadang iki setuju gula gini anak apa saking derin bunga anak ampun hatam Al-Qur'an saiki bemat teneka gogo but pun kiai gelek tak tong peretongan menurusan anak tila hatam Al-Qur'an alhamdulillah curun bodoh kan 1,5 juta 2 juta gedromben bukan bodoh kan 5 juta aja kerja kena bengki kisah yang durino bunga anak foto hatam Al-Quran alhamdulillah tengkaro neka gula ngabele silahkan sambian bunga ngunceng ceren ngunceng dromben aparlo kengge ngai kuru ngaji naje kalopai bener saya ngajak sampai offset. Bener. Jutaan ngunjung ini ngunjung gitu. Kurung ngaji nih beri sekali. Apa jaga aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut terus. Apa? Hah? Beri kol berapa yuk? Kol belu. Mun cemat aja kita pengajian yuk. Kol belu eko. Ya lah kol 11 orang 5 ya. Laideng bedeng aku pandang dina. Lah. Korang kehe kok. Salah bahasan cek kasar. Korang kehe kok. Ada cek palos nasukoni bahasa jiyo. Ya dere korang kiai. De iya ro. Korang kehe kok. Bahasa pakai jiyo. Lah. Aja lagarano kak. Make tetik kiai mun roskoros tak pate pokok je. Engki. Ya mun agak kinor holi suruh kan soke deh. Salah soke peten gegek baki genteng. Gamang lu apa paju. Bahaya kan nih. Apa je aku lelako eja peja mulai gila. Bahaya suruh aku baik KTP sumenap gula. Alaya no aki kakile bunah payah rejan gula. Garu sepa deh. Aba gula mau bahas polong sampai balik korcem ben beliau agak tahu norok lagi ya gula. Gua agak tahu norok. Makanya baca baca mulolong mulai gila. Iya mon. Jalan dengan mare. Abai syuting ya re. Jago lang aku bahasa multi tafsir mulai gila. Bajan penjelas nambah kok. Syuting ya kak. Ada syuting debak ke YouTube mah keding ni bini apa kau kabolan. Tak bahati bagi boleh kau jangan keperagaan kau deki. Ada tak beresbu celokku. Mega cek tak kau sambian ke bini nama ke. Dia mah bener yang tak takut ke bini nak. Kok terus tahu?
Keng mun pah bedereng perakeun de beungal angko ka bini na. Ika guru. Siapa sih beungal ka Kak? Are kan mangkane kocak ras terkuat di muka bumi. Marah. Buh, leres tak ada lawan je. Mbian oning ki korang ngangko Sayyidina Umar. Marah. Mun ke ngapeun tak nikah. Sayyidina Umar ni paling angko na orang Kak. Sampai saking derin angkon Sayyidina Umar jin takut ke Sayyidina Umar. Mun pah beda Sayyidina Umar juk tojukan je. Pah beda jin le beda. Nyanglong nyari jalan lain jin. Saking derin takon ke Sayyidina Umar. Keng Sayyidina Umar mun kabinina tibi takut. Kan berarti saran bener jin juga. Penjongguan. Apa je gula mari jadi korban na gerombol na deh Kak. Apa mari jadi korban deh. Dar mama ke 3 tahun kita bongkor gula pengajian 2 bentung gula. Teti gula ngabala ka supir pesantaan bud. Engkau pelan bentung toko tak jepok jan gula. Teti santak ro jalan. Dopak ke tengah jalan pah ngerim sekali ngade. Gula telu alet jumpa alet dalam motor Kak. Teti gula tak kerja gula ngabala ngocak beh. Mebah ngerim sekali ada berapa put dan gue. Pak jawab supir. Beda bumbu ya ada ni. Arapa? Kak disa. Asa bedaan ali tingkiri api luka kanan. Buh korang sokoni saya tabrak Kak. Teti gula polan ni kekelakuan bahaya. Toron gula ien tare pae ngak secara launan. Dalam kongpuk sepurana puk. Mun asa bedaan bangas teteh. Mun ali tingkiri si api luka kanan dan gud. Kani serese ibu dina. Abuh pah manjela Kak. Pah ngocak gendeng ke kele ego. Aduh mi ngocak gendeng kang ko jan gul. Tuti gula ngocak, mi seneka bu. Pah ngocak. Le engko ali tingkiri ngabele kakake soro ka kiri pulan engko api luka kanan. Ya. Marah. Ila benamun guys. Cak la benja. Habis saja. Kan bener kan? Cebuna Dokter Aisyah Dahlan Roa. Reng laki bendeng bini teka tak pada. Apa lebih tebel otak kareng bini daripada otak kareng laki. Keris tengahnya tebelan di reng bini Kak. Kan makanya gara-gara lebih tebel di reng bini maka otomatis tanah lebih lebek reng bini timbang reng laki. Guleban sambian ini kan sekanjaan Kak. Iya kan? Are yuk tangkan cari yuk. Are tangkan cari yuk. Sehari semalam mampu abenta petong ibu benta. Keng mon panik kakak. Aneka sehari semalam eteliti ben ilmu ahli ilmu pengetahuan sehari semalam mampu apa tak sakemi ibu benta. Teti jauh cak nyatanyaan jauh. Bener. Kan mangkana cek bu kasambuk mun reng laki sakecap reng bini telojus de iyang pangkat roka pangkat mun siaga aru pangkat mun ruang mun tak pangkat cek ala pola apa kiamat Aduh, Allahumma sholli ala Muhammad. Bener. Beri boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Terbarokah, termanfaatah. Amin Allahumma. Makanya bagus nih, gaga lanjutkan. Jadi tradisi ketika itu lanjutkan. Terbarokah kafi. Tertekah aja ajunan kafi. Neka terakhir, boleh ngabala. Abu Ma'allam lajo.
Abu para oleh sejam mulut motor, sejam kurang 10 menit nih kawan. Lo. Monajunan yu, make tele kolset, tong tak masalah. Arab apa? Ya cek rumah nama semak dinayar. Ajunan ku pergetele masa tentek, du tentek, tolo tentek, depak. Mon baneka. Ajunan ku pergetele mah sa tentek, du tentek, tolo tentek, depak. Apu kelupuk ben lagi na tolo kali. Ada kita depak ka rumah lagi yu. Apu jauh ya kerja. Gula dak kiburu dapak ka jompo kan mangkana tenggura saporan nun bak lambat cek kol petok jan gela se jemput ka al mukri iki kayak ngap cina bak lambat ana lambat cek kiburu dateng sebelum maghrib dateng di abada acara ka cebeh berarti mulai beri lagi buat ngenak aja bunjuk bini yo bini ya cek gula mau ngejauhna bini ya cek dulu sampai ngenak bini Penida orang macam dengan sarung ke kerem lolo kak. Dai, yang acek bini. Udah tengki kibur lah kalah asar, tiki istirahat. Wah, ki salenan mandi bareng puro bah mangkat lambat. Alhamdulillah kiburu tawangki benanu ben tokang jemput. Gagak luar biasa para pemuda, para konvoi pemuda top markotop. Doa gina termasuk surga ben pot kanal pota. Ya kan nyaman kak masuk surga sampai mikul kanal pot. Amin kok teh. Alhamdulillah. Gua setuju. Kuru si kocak. Ya jabu rabbuka min syabin laisat lahu sabwah. Nanti kan Allah nika kasambu kana dengude. Anapa mun bedenak kana dengude lebur ibadah, lebur as-salat, lebur ka Al-Qur'an, lebur ka pengajian. Mau berkonvoi hibur kan ngormat pengajian kan. Saking durin lebur ka pengajian, guru Allah kasambu Allah. Arab pak polan ki nguda libur ka kelakuan bagus. Mun bereng tua, ya mun kareng tua Allah tak kasambu ka. Maman bereng tua, libur salat, libur ibadah, libur ka pengajian, tak kasambu Allah. Arab pak lah parat. Iya kan lurah. Bener. Lah mun bernak kena denguh ki sehat ki seger. Pah lebur ibadah, lebur ka pengajian. Allah kasambu. Bener wah. Mekol kanal pot ke swarga je. Alhamdulillah. Lanjut terus. Ini kau gula makan senyatan lebur pengajian, seneng gula pengajian makan deh. Manggana tak torona, keng polan beton lesok. Apa mak mek lebur ke pengajian makan asonna nyaman. Lega nih nyaman munggah nih ke pengajian. Sabak besemak ben panggung bah pemadep ke penonton deh. Nih pan sabak nih setim penonton nyaman. Kasih api daturo tak usah acak tonaca deh rumah. Reng api datu nih kelesok kak. Ngeki lesok ngetek bareng beda-beda. Tetimun son nih kemendukung pah cerdas lepasan. Teti make setada ro pah dateng derwa. Keng nak sapora. Mon pah ason jauh. Pah sebagai jauh na pah tada kontrol lah. Repot pah. Pa jauh mek tek geding. Pa semak mantul. Kebian lamare kita ada pak kason do. Ya ada pol tapel pol. Mek ko tu sida tengah. Make si beder wah elang kak deui. Tak lemung gore separ. Son di kamar ya. Semak ki. Peragaan ki ya. Son apa nyaman? AR Pro audio sound system top Marco top. Tepuk tangan. Iya. Operator tur masuk aswar keben sona.
Nyaman. Rombongan pertama mikol kenal pot. Rombongan disusul rombongan kedua sampai mikol son deh. Amin kok teh. Alhamdulillah. Pon, saya terakhir nih kak, terakhir. Nah, nang kakek. Kare lah palo na kakek lah mare lah deh. Saya nombak asyaran laku aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Doa aki mencerita hajat kapi. Terakhir gula ngabala dak ale-ale. Lah nih, woi. Halo. Dia aki ya, tiba nak. Nah, mau naki burukan bagian posepona. Ada bagian dengo dan makin. Nih. Ajunan semakin ampun hatam meka dito. Iki. Pertama, tero tak tero ilmu na barokah aban manfaatah. Pagaja tero tak tero ilmu na barokah aban manfaatah. Montro barokah, montro manfaatah senga cek sampai cangkolang ke kuruna. Iki? Cek sampai putus hubungan ben kuruna. Iki? Kayak ngai? Sabatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu nika ikaule kalaban acer. Tapi kayak ngai? Wa barakatuhu bil khidmah. Barokah ben manfaat ilmu bisa ikaule kalaban khidmah. Napa khidmah? Ngabdi ke guru andi sampungan tak peke ben kuruna. Mangkana muntro barokah muntro manfaat senga cek sampai peke ben kuruna. Iki beda eka di mak saos ajunan pamah itu akhirnya terkembang rezekin kapi tersoki si barokah kapi paman lah alake lah abini lah bodo merantau lah bodo Jakarta bodo Malaysia bodo Sorbojo bodo mankaman lah soki lah teti toko masyarakat tak akun setahun sekalian nelpon ke kiai ke ustad iki nelpon makin bertelpon motor kiai ustad mbak mana ki napa ki sera nih abcina ge sera dulla ya hellu berdasanya madulla oh iya berarti jujur ya dulla apa mau ajunan timin ge oh ki napa ki saya ajunan engki saya alhamdulillah napa ki mungkin timin tanya abcina napa bila pengajian neng musola. Oh sebulan lagi ngocak sampean daftar apa sape doi amin golek alhamdulillah ngare nyaman bagus ge cek lopah ajunan umpaman muntuk asokola kuliah la penter la alim senga cek sampai cangkolang ke guru ngaji na iki makela aleman bun kiai se kanje sambian makela penteran saya ngak cek lang macang kolang pakun siom tanang pakun pakete pakun singa mamabe patawadu saya ngak cek bong sombong ki walan kadang makin zaman akhir kak ya Allah kadang aku kuliah masuk kolaman kaman sampai ke luar negeri tinggal lek mulai napolan pah penteran aleman bun guru ngajin kadang pak tempak badat ada tersalamet dah amin lo ni kesenga jaga beda kitab asmanah ruwaiul bayan fi tafsiri ayatil ahkam seyang kui ben guleban sambian mangken sampai mate nih guru ngaji ka ilmu na guru ngaji mun pas tade guru ngaji tadi ulum lober ilmu reh ada sekali mangkana prioritas guru pertama guru ngaji nih ka guru madrasah, guru musola, jaga ahlakah, jaga tengkana. Memang makai sambian tetiring soki, tetiring alim, tetiring penter laku, papakun ngormat dek ke guru papakun aja ke tata kramah dek ke guru terbarokah termanfaat. Terterosa apolong sampai ke swarga kapi. Amin Allahumma. Ampun, sekadin toh. Cokop bang sompek kurang setong aban kurang setong yuk tinggal yuk manter ki ketemu napole dalam keadaan sehat wal afiat gula pon sekut ke peragaan nika yuk peragaan lauk peragaan dajaan nika benring ngoreng saya ada nika ge bedesi toman ketemun gula
Cek dengan gula apal dulu kamu wana ring paraga ni. Ane ke saya ada ane ka karukun kalambi na siya oba. Mun muana gun bakun. Engke sedangkan bagi penceramah nih kayu tantangan terberat bagi penceramah ketika berceramah di tempat yang sama, audien yang sama, tema yang sama, tapi dituntut dengan isi ceramah yang berbeda. Bro, gula kan mare di ibarin ngarain tuh, nangi pokok mak semua deh gitu lestari ngarap cin. Mun pah gula pedatu mangken nih, pas pada ben seri berin kan ngocak seneng yaden, tak ring seri berin do, waduh, berat tadi tukang penceramah aja kerja, usah susah saya nyari bahan yuk. Teti usah nyi we sejam ya kok lah pidato tak kok bah berdaun jangan bolero ka perakeun bah apa yo cola gore boh angkan mangkan lah reng bini re mun ngocak korang kak cek tepete torot kak iya ungguan bah reng bini ngocak korang bah torotna ban selake positif pegek teng-teng selake awen ungguan anak pemilik sini kareng bini burle burna kelakuan abid. Dua kelakuan abid kareng bini. Pertama ting abelencuh, nomor dua ting atente. Cek tabeng menting abelencuh. Mundeng laki kan lekas mun abelencuh. Sangak bareng setong tuku selesai. Mun panik. Setong bareng sangak tuku tak mare aja. Di bun barak kebun timur itu rok gilir tuku kapi. Apa? Pertama benih meleh ada remah naber. Nomor dua ki usaha apa sesuai kak? Ki usaha apa sesuai? Mare mun meleh aku dung iki beban pi kalampin aja kak. Arapa? Ki sesuai. Yang mun guleban sampean kan ada kak meleh kalampin ala meleh tak usah anu. Mun are usaha sesuai mun deh. Bernanarwa apa polkidot cikidot apa iya lagi arwah lah tahu kok ampun sagak dintoh muka-muka setejah nak kanak siot mil Quran gitu mandaran iparina tetih nak foto sesoleh soleh kapi sekarat juga Gusti Allah kapi amin bentak hajat kapi amin ajunan orang tuana santri kapi hadirin hadirat semakin sehatin mandaran ipatak hajat kapi ben Allah mandaran terus saya sehat ben Allah ban muka-muka Kiai Hamdi Sawi pengasuh ika dito sareng seteje majelis keluarga besar mandaran terus saya sehat ben Allah mandaran terus saya kuat berjuang ben Allah ban mandaran terus saya kempang rezeki ben Allah amin Allahumma ampun sagak dinto pengsompeng pamator dari abcina manabi ibadah kacang kolangan pamator kak dinto murni dari keputuan abcina tibi nyona pangapora sesobung batasah manabi ibadah sesae kak dinto murni dari Gusti Allah manter barokah manter manfaatah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga saja siampun debuaki sareng kiai torjukan pengajian yang melemangkan kadin tu abek tabarokah. Mogutan gula sarang para ajunan saja sebisa teti sangon dan gula barang sarang para ajunan saja gula ku bilang pun nuju dekat ajunan pun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina ya Allah min jamilah wal afat wa taqdi lana ya Allah min jamil hajat wa tutahhiruna min jamil sa'adat tarfa'ana bihi daqa'at darajat wa tubillughuna bi salawati min jamil khairati wa 'adil mamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasulil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم اللهم يا الله أن عبدك الضعيف والجليل وأنت اللطيف الخبير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر أمورنا في الأمور كلها وأنجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين في دين القرآن والسنة وقابل مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة اللهم اجعلني وأولادي من أهل العلم والخير ولا تجعلني من أهل الشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.